Hi, this is Ili. Welcome back to my channel. Mantangan bataya pi ke benta balai naga season 2 jong kani drama ka Bakating Island. Kani ka benta ka sedang da ka bangiyo iya ugungtan u pedang long thai long telot bah. Baru sngu ya kijing sawa ba kumno noru. Hang ne kham sha jengai uyo iya ka we ka kena ka bayeng ha padang lingti. Bat upe ya ka kat ba udang yaj benlit sajan jongka ula shotlot palat bat ula kelono haba ula kendin usyem bakane ka kena katia asnda jongu bat kabu ka kli ha terpeng jongu ugung tan sngau tanat ya kane te ula se ya ka wait lam jongu ban penyap ya ka henry kane ka kena kam shapting kapet ya ka wait lam bat kalayo tia biang haba ugung tan uyo iya kane ula buno ya ka wait lam jongu hang ne lawan ukpa jong kane ka kena bat ulatan jubor ya ka banlet saying haba kila poying kane ka kena kayo i baka kami jong ka kalayap bat kalayam pai donut ukpa jong ka ula syo sayaka kane ka kena kayo i ya ka we katari ka badon sajan jong ka bat kalashim ya ka bat kalayeng bat penyap ya ukpa jong ka kam syamnut ban peniap ya kupa jongka te ugung tan ulawan bat ubat ya kakti jongka bat uladung ya kupa jongka ba ula deb ula lenno kane ka kena ro kabut ya nadin ugung tan ukeli ya ka ka keteng jongka kane ka kena ka yitu bakade ka yomji kum ne ngitip ba kumno ka yomji ka itu bat kendu ya ugung tan nang ta ngiyo i ya ka bekju ka kan mau ya ka wonjong akapor baka wonjong kala tiep bala penlong Demon Slayer jubor ya van bat ugungtan kala ngosip ha bat ka bekju kala pen ngotu ya ka baka de kanosip jongki penlong Demon Slayer kumta kanosip jongkaru kalong bantung banseng ya kaput kajinyada banyada ya kibriu hakane kapor ka wonjong kamla ngej bakan la benle kumta Henry katre sitong patman kasngi nang tang yo iya kamiho bakadang le training ugong tan ulawan pitu ya ka uvan berkebek ju kil asngeu kumbadon kabor ayure kabakhamper kabalawan kumta uvan ulalit mare syabadon kamiho ujuhan ru ulit bud ya kamiho ru kasngeu ya kata kabor kabadon sajan jongka haba ugong tan uyat syakmat banle sajan jong kamiho kabor napo jong kamiho kalabathi hakane kapor ugung tan haba usngau ya kane ukan mau ya kapor bamensyua bakumno kawonjong kalakhang dami usya pokhando da kabor jongka kumta ula shifting bar ula phetno klem le ei haba uvan ula poi syabadon kamiho ula sngau kulut mensim haba uyo i ya kamiho bakam lele ujohan ubadang bud ya uvan siteng lenti usngau ya kabor jong ugung tan ubayeng hajan jong Henry yo i ya upat umnehi uvan bat ujohan kiyo i baki kejat jong kamiho kine hasun kimdon hakendo uvan umut le sajan jong kamiho Henry ujohan umsya ya uban le namar baro saudong jong kamiho ladon kasti kajinyada Henry uvan umnge uya syakmat benle sajan kamiho uvan uyale benderung syapo suki ha kane kapor kamiho kakan mau nakipor baka kalong kawanjong baka kular ya van menyarap bat kakan mau ru bahaswa bakan dukut sim kawanjong ka ong ya van bakan sawan pai biang menyarap ya bat ude ban ab ya ka kumnehi kamiho kala kendit benreu kasti badon saudong jongkaru kala prano pat uvan ulamare banyarap ya ka iho ka ong ngayo i barkan mau klik berngut bernget teuvan uong pio iya ka Henry kamiho ka syupit sa ya uvan klem ong ta ngiyo i ya ugungtan upet ya ka kti bakyu jong bat uperkhat bahadu mentaro udang don ka jing shifting ya ka wonjong bat ulata kasnam jong hawaru bang station uneo station ula prano bat kalami katademyong haba kabekju kayo iya kane katademyong syasun kala shotlot bat kelono kayomji kala sumar ya ka uvan ru uyo iya kane katademyong syasun kane katademyong kala lirung kat syabapoy kat syabamon kabekju kakeli ya uvan ude ugung tan balik kine baro de uvan uong hoon kabekju ka ong kamut ula kelalong mensemksun
Bek ju ka ong ya uvan ngim dan porsyu. Bat ka kren syapang kamiho, ka ong onda kamiho kalakan malut baro, kan salong wan jiong no. Kamlong kamiho, namar kamiho kalong tang ka snap ka shenrong jong ka wan jiong. Bat ka ong ru ya uvan ba umde ban pen ijing ij palat ya ka, yo kamla ban pen lejing mut ya ka kam jong ka. Kabek ju kal asngau shitom na kata kadau kamiho ban ujahan kilalik pai saying. Uvan ulek kiar ya kamiho. Te kamiho kalakali ya uja ayo ya pi balai pimpit ya nga. Ujohan upet tu ya ki na jingkang. Kumta uvan ulapai sa badon kamiho bad uong la kamen menta. Ngam ya wan shani shipor ngan lej wan ban peniap ya kito kilas timon balami. Nang tangi yo iya gungtan syaklau upan kam da kabor jong uban penme bad walam ya uwe uksud. Hakan kapor kawai lam jong uvan ru kalaki. Hakan nang ta ngiyo iya kusuryon bakadang ya lenti balik pai saying san lawan katadem yong bat kalarung syapo jong kasuryon kumne hakajaka bakan lek pai saying kala lek pai penban sya school kala lek sya jrong jong ka school building bat hang ne ngiyo iya to hi uksud bala penmi dagungtan bau yang hajan jong kasuryon kayomji kalawan mare syapadon kasuryon Henry Marsen poi kayomji kasuryon kala no yap na school building hakane kapor kami horu kala kendit na batia. Bat kalas ngau per bah. Kayomji kala yam donut na benta kasuryon. Bat kakeli ya ugungtan na baro kibru balai pijit ya kasuryon. Ugungtan uong namar ba kakamlong kerpang. Bat uong ya kayomji bandai lang bat ud. Te kayomji kala nyat ya ki umat jongka bat kala lej bat u. Onda la Simon step kamiho kalami penlej sa school. Te ujohan uong uru unilang bat ka. Onda kila poy sa school ujohan bat kamiho kila yo i badon sipun gi kena school ki balayalang si jaka. Te ujohan ula litpej. Pa kamiho ru kamud penlejpej ujohan ula pensange ya ka. Henry kamiho kamngin. Haba kamiho kala yo i bakade ka medyap jang kasuryan kala kendit thread. Bat kalayam ketang haba uvan ula yok kubor syapang kasuryan uvan ula lej saying jong kamiho kaong kasuryan kala kambha bat kala sedang benpu samarkiru Henry pigmenta kajayu kaneru kade na kadau jonga kamiho ka perkat bakane kade kajing bakla jongka bakam patla ban pen kedit ya kabor na po jongka na kata kadau kasuryan kalayam haba uvan uyo i bakamiho kalas ngausi bat yam ketang uong ladakane kala long palat ya pi pim dan kamsyu ban le i lit pai no shalash nong jong pi hakane kapor kamiho kayo i ya kasnam balami nakakti jong uvan umut lit no de kamiho kala pansange ya u bat ka ong ladanga ngan lit no pi pin long kum no uvan uong pilaklet ne ngade ulus timon ubala ban peniap ya kiwe pat kilus timon ngamde ubru pi pim la le e ban yarap ya nga uvan ula let no anda ula dep ong kumne nang ta ngiyo i ba shibun kita dem yong kila le jorong sapo jong ki kana school bat kila penlong trayaki kamiho kalami na yeng teo johan ula pensange ya ka ban mi na yeng kamiho ka ong kasuryon kam syam la peniap ya dengan le school ngan lek wat surveillance tapes bat kinong pansaki an yo jing pensisya bakasiryon company apirade kami ho kala lek marwe sa school ujohan bar master cheng kila lek bud ya kanadin onda kami ho kala poy sa school kasngau badon ka sa janjongka kumne hi uksud ularung sa pojongka bat kala yo i ya baro kibayap na kadaw jongka bat kila keno ya ka bade na kadaw jongka bakila yapno kayo iya kine namar uksud upenlong ya ka ban yo i ang tangi yo iya gungtan ba uya tu ya kayomji syapang uto uksud uong baka kerteng jang uto uksud ude ugu sunse une upenmi ya ki kamsneu berkejing bakala jang ki bro hakacing mon jang perkat jang ki bat kin yale yalade kane kakta ya ki bro hadu bakin peniap no yalade kami ho kayo iru ya kasuryan bat kayale banyarap ya ka hakane hi kapor umas ceng bat ujohan ro kilapoy bat kilayarap ya kamiho kalayam bat kaong baro kilayap na kadaw jonga katba kidang yalam ya kamiho ujohan ulay usngo ya kasur bahala na classroom haba ulay pej uyo isibun ki kana school bala arung ksoj bat kila persyang bat noyap na jingkangin uyarap ya kiwe te ya kiwe pat la syarung ksoj
te ujohan ula yo kawe kau jemperkat. Ban ula pa ya master ceng banduai nak ke school loudspeaker. Dak kajing sawa jong kane kajing duai barok ki kena school kilami sabar jong ke school. Ujohan ula buddin yaki kumnehi uvan ru ula poi. Ujohan dak kabor bek sejongo ula pen khoj bet pen kentang ya ka Ban ula the dak kane ka ya barok ki kena school. Ini ki kena school ki le ban pet ban laj dak kane ka Henry uvan ula shna kasti kajing yada bakine kim yo lat ban pet. Pada ujahan ula yo ya rap ya baro. Ugungtan upe yaki na kam sya jengai. Anda ugungtan ula poying kayam ji kakali kalong kum no kami ho. Kalong kam na em kat kum ka plan. Ugungtan wong na kajinya rap jong pi tengi la apan penlong ya kami ho kum ne kum bakalong. Tharai kami ho ka ing bahaya ka parlok jong pi. Takadaw kalong hadukan ne. Dede kayam ji kakali ya balai pim lehi. Banyak kabapha ya kilas timan balai phim penyap hi mapi ya kami ho. Ugungtan ulas ngutu bakayum ji kalas ngusi palat balayap kasuryan. Te uklem juba be. Ukli penban ya ka sya kidon sakiwi pat ki harubang stasyu. Yum ji ka ong ya kabamenta te ngampat ti be. Ugungtan ula berngem ya ka wong te tipno lem kum tangan lik keli manga ya kimirat jongpi. Anda kayum ji kalik phai syaying kalakandu ya ka kimirat jongka. Bat kila lej pai lang no saying bat kila ya keren artan. Ha kajing ya keren jongki hang ne ngiti baka bikju kala kendu ya kayomji nado kipor baka yomji kadon kalai snem karta. Ka bikju kala yalam ya kayomji banri ban sumar ya ka. Bikju ka kan mau ya kene kapor. Te kayomji ka ong jayu ya pikan san pikan mau ya kata. Te ka bikju ka ong pitip baleng ngari nga sumar ya pi bat nga. Ngakwa ban yarap ya pi ban wat ya kelenti bade jong pi. Kayom ji kala don jing sngo haba ka bekju ka ong ya ka kumne. Te kala kini ketin ka ong ya klo ngin lej no ngalat ngan palat. Ka bekju ka ong ngapan kre bet ki jing bambas aj na banta jong pi. Pi wan pai be saying wala pi lej e ru. Tang ka tang akwa ban ngapan na pi. Kumne kene ka banta kala kutno bat kini arngon. Kuple si bun ya pi parlok pi ngin saya kendu biang hakawe pat ke video. Bye, take care.